Kao što ste rekli, sutra nas očekuje utakmica protiv jedne jako neugodne ekipe kao što je Voska. Mi dolazimo iz negativnog rezultata i poraza od Tikveša. Sigurno da nam nije prijatno pao taj poraz, ali mi smo profesionalci, gledali smo da se ove nedelje izdignemo iz svega toga, fokusirani smo na Vosku, fokusirani smo da napravimo dobar rezultat pred našim navijačima. Siguran sam da će biti sigurno pun stadion kao što je bio na prethodnim utakmica i nama je ova utakmica kao i svaka do sad jako važna i jako bitna. Tako da stanje u ekipi je dobro i raspoloženje, mi sami sebi kreiramo ambijent u kom ćemo da radimo tokom nedelje. Utakmica je analizirana i Tikveš i analizirana je Voska, daćemo sve od sebe da budemo bolji nego prethodne nedelje i da napravimo dobar rezultat. Poznat li je составот на 11 минута или пак изненади Крулј во текот на утрешниот меч? Dobro, sigurno da je ekipa formirana za ovu utakmicu. Biće nekih sitnih izmena, ali ništa nešto konkretno. Ono što je nama važno da svaki igrač u ekipi zna da je jako bitan za tim i da se od svakog igrača koji igra na toj utakmici očekuje da da svoj maksimum. Ja se nadam da će oni biti pravi sutra i da ćemo zajedno na kraju utakmice se radovati nova 3 boda. Имате покана до навивачите, до симпатизерите? Имате ли покана да дојдат? Pa znate šta, ja uvek pozivam sve ljude koji vole fudbal da dođu da pogledaju utakmicu. Sigurno da ćemo mi dati sve od sebe da oni uživaju u toj utakmici i da se nadaju kao i mi da ćemo ostvariti nova 3 boda koja nama u ovom trenutku mnogo znače u borbi za opstanak. Isto tako i Voska, sigurno da je i njima su bodovi neophodni. Biće, nadam se, jedan dobar meč, da će publika imati šta da vidi, ali ono što je nama jako važno, da ne umiramo u lepoti, nego da budemo karakterni, pametni i da igramo na rezultat, da ostvarimo nova 3 boda. Од нас може само да очекувате дека ќе дадат момците 200%. Бодовите за нас се неопходни. Мораме да ја добиеме оваа утакмица. Поддршка да ни е неопходна во овој момент и да сите заедно дадеме кон нашите зацртани цели оваа полусезона. Како ви стои Воска? Воска квалитетен противник, игра полуфинале куп, има предност, не е тоа за џабе. Добар тренер, македонски тренер Захариевски, кој добро прочуен во нашите простори. На турнево како ќе биде против Воска? Ќе одиме ли на победа? Па апсолутно одиме на победа.